Dobar dan, ja sam Slovenka, ostanite sa mnom, počinje Petek na Gorici. Kaj mi je najbolje na placu, pa kada je nešto zabadava? Berislav je odmah poručio, nema džabe ni u stare babe, a kad je džabe onda je... Sve staro i ofucano, ljudi moji. Nema ništa posebno. Možda je posebno to što Predrag prodaje sve po 2 kune, a na kraju prikupi ovaj svežanj novčanica. Tajna privlačenja mušterija je u glazbi, a zarada je igra brojke. Danas sam uzela recimo rani paradajz koji se bude posadjala, to će moja baka saditi, to vam ja ne budem. Znači vi baki nabavljate, a ona radi? Tako je, da, čujte, uzajamno, znate, ja nabavljam, ona radi. Do kad će tako moći to funkcionirati? Mislim, baka ulazi u neke godine. Dok deda bude i baka živi, znate, dok budu imali mirovinu iz Njemačke, onda će nama biti dobro. Kad njih ne bude, onda mi ne bude dobro bilo, znate. Baka ima 80 godina, još je kod curica. Ona lijepo ide po vrtu, pljevi, sadi. Tako je, da sadi, pljevi, sve živo ona radi, a ja malo pomažem, znate, malo i tako. I baka je kod cura upravo zbog kondicije. Tako je, zbog kondicije. Znači, moramo se dobro hraniti, zdravo, seljački, da bi imali dobru kondiciju. Inače, bez toga nema ništa. Znači, moramo se razgibavati. Dok gledam Petek na Gorice, rastu mi zazubice. Brčkam, ja radim jako puno, samo noć. Ja sam u zagrebačkoj pekari, lijepo samo noć, onda ujutro spavam, popodne se dignem, pa malo kokoši pojurim po dvorište, malo pajcaka nahranim i tako. Pa nešto moram raditi ja, znate, na selu kak je. Jel mjesite ili prodajete kruh? Pa i mjesem i prodajem, ali više radim ovak sa sendvičima. Draži su mi ipak sendviči, znate. Znači volite sendviče? Da, volim sendviče raditi, to radimo, nema šta tu. Već sada se pripremite za zimu i vitaminom C zaštitite od gripe. Evo, ispred mene je limun, sadnica koja ima jedan čak mali plod, znači možete ga držati i na natkrivenoj terasi, na balkonu, evo, i uživati u vlastitim plodovima. A evo kako možete sami uzgojiti limun, od koštice pa sve do berbe. Kupimo limun u trgovini, napravimo sok i onda ostane koštice. Koštice operemo, osušimo, posadimo, kad stasa da bi se moglo cijepiti, znači kad je 1 centimetar debljina, onda nam možemo nacijepiti limun, naranđu, grejp, bilo što drugo gore. Do takve biljke 3 godine. Od jedne koštice? Od jedne koštice, da. I to ste vi uspjeli iz koštice sami uzgojiti? I koliko je, evo konkretno, iskreno, ste posadili koštica i koliko je uspjelo uopće od tih koje ste posadili? Od 50 koštica recimo uspije recimo 30-40 komada nekad. Dobro, a što je potrebno dakle da ta biljka uopće izraste? Dakle, koji su uvjeti potrebni? Potrebna je zemlja, odgovarati zemlja, zalijevati, brinuti se oko toga. Prvo je ona posađena u jednoj velikoj posudi, gdje se posade sve koštice, onda kad to nikne, onda se poslije pikiraju u posude druge, onda kad to u posudima ona izraste, recimo do debljine do centimetra, onda se može cijepiti. Onda kad se cijepi, onda se poslije presađuje u posude i to je to. Onda možete po ljeti staviti vani, po zimi stavite negdje gdje nije pretoplo da ne padne list i to je to. Petak još nije gotov, idemo se malo veseliti. Razloga za veselje ima, jer dok mnogi odlaze trbuhom za kruhom, neki se i vraćaju u lijepu našu, poput ove obitelji. Doseljavamo se iz Australije, da. Znači vi dolazite dok drugi odlaze? Da. Evo, čestitamo. Koliko ste dugo živjeli u Australiji? 22 godine. I odlučili ste doći u Veliku Goricu? Da. Odlično. Bavili smo se svačim, građevinom, stekli smo toliko da možemo doći tu i živjeti, bilo nam je to želja i to je to. U 22 godine jeste li onako pristojnu ušteđevinu uspjeli steći? Da. I sada možete uživati u Velikoj Gorici. Jeste li rođeni ovdje? Ne, Hercegovina. A otkud Velika Gorica? Pa eto, tako smo izabrali, slučajno, igrom slučaja. Jeste nešto bacali, nekakav grah ili nešto? Ne, imali smo familiju tu. I baš zato, nema vam druge nego... Petek na Gorici. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Ta-ta-ra-ta-ta-ta.
Razvrstavanje otpada počinje u vašem domu, na radnom mjestu, u školi. Razvrstavajmo otpad uz gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. Ljekarne Zagrebačke županije savjetuju vas u svakodnevnim ritualima ljepote. U našim ljekarnama potražite savjet za njegu svih tipova kože iz palete proizvoda Dr. Stribor kozmetike. Vaša koža treba prirodnu njegu uz ljekarne Zagrebačke županije.